Moje ime je dr. Predrag Macijan i danas ću vam nešto više pričati o procesu oporavka nakon operacije povećanja grudi. Dosta pitanja na ovu temu stiže nam preko društvenih mreža i putem maila na kliniku i naravno da pacijentkinje treba da znaju sve o tome kako teče proces same operacije, oporavka i nege nakon i ponašanja nakon povećanja grudi. Evo da kažem da pacijentkinje nakon odlaska kući uglavnom miruju, šetaju, neke lakše šetnje, druženje i tako. Tek posle mesec dana vraćaju se nekim težim fizičkim aktivnostima kao što su vežbanje ili, na primer, trčanje i boravak u prirodi, duge šetnje. Što se tiče samog oporavka, spomenuli smo da se nosi grudnjak mesec dana. Taj elastični steznik, grudnjak, praktično može se nositi i tokom vežbanja i nekih težih fizičkih napora, a nismo spomenuli masažu grudi. Grudi, kada se ugrade implantati, naravno oko implantata stvaraju jednu zaštitnu kapsulu. Organizam oko svakog stranog tela stvara zaštitnu kapsulu. Ta kapsula je normalna i uvek je prisutna u implantatima. Problem je ukoliko se ta kapsula stvori prekomerno, prekomerna kapsula dovodi do stezanja implantata i do deformacije implantata. Prekomerna kapsula se može stvarati kod raznih uslova ako je došlo do infekcije implantata, ukoliko je bilo puno podliva, resorpcije implantata i tako dalje, ali smatra se da ukoliko se grudi ne masiraju i kapsula ne masira, može doći do zadebljanja kapsule koja kasnije za godinu, 2 ili 3 može dovesti do nezadovoljavajućih rezultata ili nezadovoljavajućeg izgleda dojke. Da se to ne bi desilo, ja lično savjetujem da posle 2 nedelje, znači nakon skidanja svih flastera, pacijentkinje treba da krenu sa masažom grudi. Masaža grudi u početku počinje nežno, masiranjem u krug oko implantata, pritiskanjem samih dojki i implantata koji su u dojkama. Samim tim se kapsula rasteže, omekšava i ne dozvoljava se da ona bude skvrčena, stegnuta i da deformiše dojku. Te vežbe se sprovode svakodnevno. Ja obično savjetujem da to bude tokom tuširanja, da se grudi izmasiraju i to će biti sasvim dovoljno da se grudi potpuno oslobode i svih podliva u prvih mesec dana od operacije i da se potpuno opuste, da lepo, kako mi to kažemo, legnu, da bolje izgledaju, a i sprečit će se pojava nepoželjne kontrakture kapsule. Od drugih savjeta rekao bi da se grudnjak nosi mesec dana, a posle toga mogu se nositi bilo koji grudnjaci. Jedino što se u prvih 3 do 6 meseci ne savjetuje nošenje grudnjaka sa žicom, sa fižbajnom, jer je u pojedinim retkim slučajevima pokazano da žica ili fižbanj mogu praviti nažuljavanje na koži i na samom implantatu, što je dakako nepoželjno u ovoj situaciji. Još jedna predrasuda koja se vrlo često sreće u razgovoru sa pacijentkinjama jeste hoću da ugradim implantate, da ne moram da nosim grudnjak. Situacija nije takva, čak suprotno. Devojka koja ugradi implantate postaje devojka sa većim grudima nego što je bila ranije. Samim tim grudi su teže, podložnije su uticaju gravitacije. Naročito je to bitno u sportu, nositi steznik ili sportski grudnjak, a inače u toku normalnog života, normalnih aktivnosti, radnih i bilo kojih drugih aktivnosti, treba grudi podržavati, treba ih nositi u grudnjaku, jer ako se ne nosi grudnjak, dolazi do opuštanja, rastezanja kože, istezanja kože i promjena položaja dojki, tako da dojke padaju prema dole. Zbog toga uvek savjetujemo pacijentkinjama naravno da se može prošetati u toplesu na plaži ili u majici
bez grudnjaka, u večernjoj haljini bez grudnjaka, ali mora ostati pravilo da se grudnjak nosi nakon povećanja grudi u najvećem vremenskom periodu u toku dana ili godine. Toliko o nekim savjetima nakon oporavka. Možda sam zaboravio da kažem oko nege ožiljka. Znači, posle 2 nedelje nakon skidanja poslednjih flastera sa ožiljaka, savjetujemo da se koriste kreme protiv ožiljaka. Ožiljak pomoću krema brže sazri. Postoji određeni flasteri za negu ožiljaka. Savjet da se ožiljak ne sunča u prvih 6 meseci. Može se otići u salorijum i osunčati se grudi, ali se mora prekriti ožiljak u tih prvih 6 meseci. I još jedno pitanje i savjet koje je vrlo često, kako je sa spavanjem nakon povećanja grudi. U prvih mesec dana savjetujemo da spavate na leđima. Mnogim pacijentkinjama je to teško i žale se da ih to zamara, da im se ukoče leđa i vrat. Već posle 2-3 nedelje od operacije ja dopuštam pacijentkinjama da zauzmu neki polubočni položaj ili čak i bočni položaj. Govorim da moraju da paze da ne izazivaju bolove, jer bol je signal da se dojka oko implantata prekomerno zateže i rasteže. Spavanje na stomaku ne bi savjetovao minimalno u prvih 2 meseca. Kasnije možda da, kad se grudi već nameste, kad se kapsula formira i kad ne bude toliko rizika da se povredi, tada se može polako preći i na spavanje na stomaku. U svakom slučaju, grudi koje imaju ugrađene implantate mogu da rade sve što su radile i grudi dok nisu imale implantate u sebi. Sportske aktivnosti, bilo koje fizičke aktivnosti, čak i profesionalne bodybuilderke, fitness instruktorke ugrađuju implantate i nastavljaju da se bave svojim sportom i dalje. Tako da praktično kada prođe nekih 2 meseca od ugradnje implantata nema ograničenja u fizičkim aktivnostima i naprezanju. Toliko za danas. Svakako ako imate neko pitanje postavite ga putem društvenih mreža ili direktnim pozivom na kliniku Olimp. Pišite, zovite, zakažite konsultacije i preglede i na tim konsultacijama i pregledima svakako ćemo mnogo detaljnije i specifično za svako pitanje svake pacijentkinje odgovoriti opširnije i detaljnije. Srdačan pozdrav u ime klinike Olimp i moje lično ime.